Waweru wa Nyambura. Na tugicokereria borithi a njera gutabonia mbĩtĩka cia kumatia ũrata na aikari a Thika. Kiongozi wa ODM Raila Odinga anaelekea Pwani wikendi hii. Tarehe 21 baba atakuwa Matuga na Kizingo, kaunti ya Kwale. Tarehe 22 baba na kikosi chake kitaelekea Voi, kaunti ya Taita Taveta. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Kambuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba